سلاف و ریز تماشاوانین هیجا ناوندا جواکا کردین کالیفرنیایی به برنامه کانه بورایه ناوی من اسماعیل اکو ناس ناکن از هفسروک ناوندا جواکی ما برنامه می یکمین آل سر آنلاین کنسر کردی بو از باورم گل تماشاوانین هیجا کیف خوش بون و مگلک پیامین وی خوش و گرم گرتن جاره کادی گلک سپاس دارم جو هنرمند مران روزن پیشمه می کنسر کادن چه بکن مال سر فیسبوک و اینستاگرام بشوپینن اول ایرو روزنامه‌وان نازم دشتان و به مرابه نازم جزانیگه ها دیلو کده جی حوالی منه جبروی از پر کیف خوشم تماشاوان هیجا هونجی کانم پسکریک خوش مرا بشینن و تماشاوان هیجا هونزانن لبا روزانا در دوری مه پیشمه هجمار هی امریکا هجمارا خو بکن جرا به انگلیسی دبین کنسوس لسر کنسوس جبونی اتنیسیتا خو کردیش یعنی کرد بنویسینن جبر ویا دبه هجماره دا دنگ کرداجی به امریکا برادر کده حوال نازم به سالان روژا و روزنامه‌وانی دیگه ایرو از پرسکم و حوال منو نازم و او بکه و جمره رفش روژا و بیجه سلاف حوال نازم چاوی سلاف و رز جوه تماشاوان را رز باش مهون شوانم باورم گلکش باش بون صاحبی والله ام جیرندن دوار روزن نخوشیه دا وقت بشته سر آنلاین چه دکن که جبو گله خو امریکا هین مورال و موتیواسیون آوانا هین زیاده بگیرن حوال نازم بری از دست پی بکم از خوازم پرس کم هنکی مرا بحث آخواه بکت کوی چند سال روژاوایی چرد کیلو وادرنا دبکی جان نوچهان آژانس نوچهان را شغلی نهاد آژانس مزوپوتامیا یا تایبت ناوندای باکوری کردستانیه دوی دری دا کارو خبات دکن از پشتی شهر کد یک ترکیه بو شهر خسری شهر سور نسایبن سلوپی شرناخ گوردوان دره بو از دمی کان دره خبرتیم پشتی کو شهر خلاص بو از هاتم گرتنی از دمکی گرتیگه دامم لدیوکی پشتی از درکتم zaten جخو شهر روجاوای کردستانی همبری شهر همبری داعشی بردوام کرد و شهر کی دجوار بو از وی دمی دا در باس روجاوای کردستان بوم پیشوج از 2013 2014 دچوم دهاتم روجاوای کردستانیش بو شوپاندنا نوچه لی از 2016 شوم و ایده از لوی دریمم گاو منک گشتان سیاسی لشکری شهر همبری داعشی هاتیه همو جهانی دا دنگ ودا شهر آزادی یا وی دری هات مشاندن و کلی شوپاندن 4 ساله حتی وی دری شو تابی دناوی دا شهر ریشین داگرکری دولت ترکیه بونجی کسری افرین بگرعتی گریسپی سری کانی موان داره شوپاندن جخو اف ناوند که امدکارم بیشن اری ایرو چخازی هر دم ایدری بیشن ناوند که شهر بیشی سوری شهر نافخویی ریشین کسر روجاوای کردستانی ساده بری جیانه که نوه دوری شورش کاتیه دوا جیانا نو داجی مکری شوپاندن کی آلی سیاسی و آلی لشکری و آلی دیپلماسی و جیانی و جیانه که مزن بو مکری شوپاندن ام دهجی دوی جیانی دا یک پارچه کوینه و شوپین اول سماین گلک سپاس حوال نازم اول از دخوازم پرس کم هیرا تندرستی دا ماتریال تندرستی و تیم تندرستی قیمه ودکه یعنی هیران دکتران دا و هیرا آلاوان دا قیماسی هیا او کار تندرستی چاوا دمشل روجاوا و نها چاوا یعنی هیلا نخوشخانه دا تک ماسی و هی هیلا ماتریال دا هی اینکی جوات شتانای جمره کاری بحث بکی خوبه باش بله حوال اسماعیل یعنی ev نه ساله روجاوا شورش روجاوا هم بن شارک تانه هم جی بن انبار وکی چار علیوی علی دولت هزم کوه کم بیشن دولت ترک حکومت شامی دیسا سینور دولت عراقی ev yani yekser seransar ve nekirin ev bu ev jiyan ovra vara xetmandani şoraş rojava tek biçe juber ve juber planın şer juber planın dagirkeri çar ali ve servi ambargo heye
زیده دستپک عالی تندرستی دارن بگرن حتی چه امورین جیانی هبن دورا کم مخابن کمن لیدیسا رغمی و چخازو شهر و امار که گران هبجی دیسا اف سیستم براحتش پروژه که براحت که چکرین دیسا روی و ریبازای کورا دبینه که تندرستیا یعنی ام بیجن سازین تندرستین روجاوای کردستانی باکو روجاتی سوریه جی کورا روی و ریبازای دیتن اونج دزانین ایرو همو جهان همو دنیا بر تهدید که اف تهدید جی ناوی کرونا ویروسیه همو جهان ناجرا هو دده که تکوشینک بده چاره سری که جرا ببینه دیسا هم دکارن و داری دا بالکشی که بنی رش بکن بالکشی که بالکش کدره دا جیان کر دمین وقت کرونا رو دابو کسینی کارو سری داری را درخستا لروجاوای کردستانی خبرکارین تندرستی دوی داری کی تندرستی دیتن که جوبای که سر ملت وی داری تدبیر هم بگیره که وقت دما کرونا نه کرونا نخاشیا او کیتن ده همو ام بگیرن قامش رو بگیرن حتی هرم افراطی آکوبانی و داری پیش خستن ده هرم اندا وکرن دیسا کچاوا اف نخاشه که بلا بو تدبیر خوشی گرتن او تدبیران بلکی خبات آخفتن مدن پیشیدا بلکی به هنکی سر گرینگ هنکی کوربا آخفن لی اف تدبیران گرتن ام بیجن مثلا هرم جزیری هرم گرم اوچن چون نه هرم افراطی بن خطریه کی دانه بن خطریه هریشا دولت ترک بیسا چتین کو دستک کن وقت ناوی حیات ترور الشام النصره بیسا احرار الشام چتین کو به ناوی نشتمانی سوریه ارتش نشتمانی سوریه کوم کرنه اف چته هر تن بریشت کن ها باجارین روجاوای کردستان باجارین باکو روجات کردستان بن اریشدان بن اریشی داگرکری دانه هری یه گرینگ نهاری گرانجی سر هرم افراطی هرم افراطی امورین تندرستی پرکمن یعنی مثلا نخواشه که برا بکوه یعنی یک نفس دگرن یک بین دگرن او جهاز امورین تندرستی هم بیشن یکی روشوی گرام به مخابن ویداری نینن آنجا خب بسین هرم جزیره که تداویه که گران و مزن لی بکن هلا از شورت او دکمت هلا وانتیلاتور داده بیشنه وانتیلاتور بله امورین تندرستی هم بیشن یکسر یک هم بیشن نوسان ها نخاشخانه داتین دیتنه مخابن روجاوای کردستان نینه نه ایلن بوارنجی چون ما گفته جا دست پیک آخفتن خدا ما گفت امورگا کی مزن هست ایزن ناگرکر نه ایله یعنی چه جواکی به چه تندرستی به چه سیاسی به چه لشکری به نه ایله خوب پیش دادن دا عالی تندرستی جوسانه لیبل دی ساجی چهار پارچه کردستانی بهجی اروپا بهجی ولاتین روجاوا بهجی دوران یا هم جوانین کرد هم خبرکارین تندرستی یک کرد هم جی دوره اینترنشنال استین برات خبتن عالیکاری خود کن مل ددن هف ایرو ام بیشن دکارن ایرو کرونا نکتبه روجاوای کردستانی کیم به پر کیم به چونکه ایرو همو جهانی دبینی دولت هری پیشکتی بنکتن جرا سری داری در نخزن چهار سری ندیتن لی روجاوای کردستانی کو تدبیری خوب رغمی کو تشتین کو کیم در دوری وی شربه اریش هرتم له بجی ایرو ام دکارن بیشن وی داری دا یعنی تشکی باش در خستولی کو گل خوب پاراست حوالی اسماعیل گلک سپاس اول ایجا از جاردش هیلا آلیکاریا سینور داده هیلا آلیکاریا ناوی خود چیه جوان داده بیجین چه جیران وده از جارد پسکرنی مویلا جیران داده هبه آنا از دخوازم پرس کم هیلان اوا داده هیلا زانینگه هو دبستانا پرس کم اشتره حواله هیجا یعنی وکی امزانن ها قدکه الوراجی و یعنی پروردایی روژا و چاوا دمشه مامسته و خوندکار چاوا دگیجن هفته جه تکنولوژی کار تینن جهیل دندا جه بوه پروردایی یعنی تعالی کاریه که هلا زانینگه و دبستانا دا چاوا دمشه ناوی نخوشی دا بله پر ساعته یکمین دا zaten تا گوت آلیکاری هبو نیم دیسا دا آلی پرورده دا جی آلیکاری که نینه دا دیسا سیستم بخو ریباد به یعنی آلی پرورده باجی جبر تهدید کرونا زانی هر یعنی برا یعنی مرحله
قدخکرین درکتین در راحت بکنین گاه 2 هفته بو جار داد کردن در روز جار 20 روز مرحله بدچو مرحله یکمین دا zaten همو در حد قدخکرین تو سازی zaten همو باجاران دا قدخکرین درکت در حرکت قدخه بو yani hem tiştvan da bandorû destpêkê jiyana civakî dîsa wehêja baskir perverde zarokan vê derê de ya giringe ew ji hat qedexekirinê tabii yê vê derê sazî û dezgehên yê perverde yê Bakur Rojatê Sûriyê Rojavayê Kurdistanê divê de ji rû rêbazekî ser internetê ser online وی داری درس دان هنگ درس دان وقتی هفته 2 هفته اف درسین کوی کو مابون وی داری دا او دما کوتی دا مابون لوی داری حتی داوی بونا و مرحله دا سر اونلاین اف درس دادن درس یکسر دیگه مالا سر تلویزیونان دیگه مالا پرورده اوسا هم زاروکان هم یه بگیجن لیسه وقت دبستان ناوین و حتی زاننگه هجی او سابو لی حتی نهاجی هی زاننگه یا سرطایی بگیرن حتی یا دبستان سرطایی بگیرن حتی یا زاننگه نهایی دبستان قدخانه دیسا جبر تهدیدی سر خطری جواکی چه نبکه هین گرتینه دمن پیشتا نها چند روزه ریبه‌بریا باکو روجات سوریه هنه که تدبیرین که زن کرمو سست کرنه هدی هم دبیجن کارن جواک هدی هنه دکاره در که در را دیسا هن سازیجی دکاره خو بردوام دکن هدی از باورم روزین پیشیامه دا چند روز پیشیامه دا یه هدی دست یعنی نورمال پروردهی یا دبستان سرطایی بگیره حتی زننگه یه دیسا پرورده خو بردوام دکن گلک سپاس حواله نازم از دخوازم جه هیلا جیران و آویدا پرسامهی جه تماشاوانی که من پرستکه دبیجه روژن پیش من مرسر نو چه دا خواند که هیلان ترکیه دا جیران و آو ها تا گرتن و آویدا پسکره که چه بو او چه بو حواله نازم هیلا وی تشتی دا تشکی زانی نه دورم چاوه نه هیلا آب و جیران دا سر روژاوا تا یعنی زورک هی بله بگمان هر عالی دا امکانم بیشتر سر روجاوای کردستان زورک هیه زورداریه هیه اوجی یک سر محطه به دولت ترکیه هون زنن دم پیشی که وقتی اف شورش آوا بو پیشی چتین که بناوی جیش الحر یعنی اوس بناو دکرن بوان اریشین کردان دکرن کردان قتل دکرن جیواری وان لواندستان دن خراب دکرن دیسا پشتیوی او شکستن دورا النصرة جی شکست پشت داعش بو همری داعشی شارکی دیروکی هات نشاندن داعش هات شکناستنی آنها جی دولت ترکیه یکسر بخود که به دوره حزب که به سیستم هلوشینه حزب که به سیستم که در دوره سینوری وی چه بیه وقت روجات ناویندا گل روجات ناویندا وقت یه مدل حزب که هلوشینه هری داویج هم دکارن میناکاوی گنجاب جی اریشین نه جوت نه بود 2019 دا سری کانی اریشین کو سری کانی و گریسپی دا اف دگر کریا دولت ترکیه مزن یا داوی بو د وی دری دا جی حز کرن کو نه سیستم راحتی چیکرنی پرورده بگن تندرستی دیسا جیانا جواکی دیسا کربا و جیانا وی بن عهد جی حتی بدری حز کر حمیو خراب کرد دیسا ام دکارن بجن هرما سری کانی ده هرما جزیره دا کربه یعنی ورا بناوی elektrik kerebe binav dikin بعربی ev sistema xirab kir kerebe ser navbera tiltemir û tiltemir bigire hatî hesekê ev serêkanî ev girêde hev ev heremek girêde hevin di navenda vê kerebe yani ya elektrîkî jî gundê elok e gundê elok jî girêde serêkanî ye ji ber ku ev nav gunda destê çeteyan dana çete yekser dikarin kerebê ser heremê xwe bikin gundiya û bajarên Rojavayê Kurdistanê di heremên azad ta kerebê ser wan xwe dike zaten nebe jî eger ku vê derê da jî ser neket hê jî êrişa xwe giran dikin jî ku deverên rizgarkirî deverên ku gelên sivîl tê de jiyan dike wê derê rêveberiya Bakur Rojatê Sûriyê wê derê xwe cih kiribe jî sistemê wan cî ku sazî dezgehê wan hedef digirin bi topan bi obîsan hedef digirin xira dikin dîsa herî davî ji hesekê êrişê bûn anha dîsa hemberî wê êrişê ev îstasyonên ku yê elektrîkê kerebe
هاتوول و شاندنی انها رهبری و خبرکاری و افچن روزه پر علی کارد بود دیسا و امورین امبیجن شرط و مرجن گیم دا حز کردن چه کردن ها سری هفته 8 چهار سر کردن جی لیبر جی پرسکریکا کربه از دکارم بیجم اف هرمم کو بناف کر سری کنی حتی و تلتمر دیسا نوبر حسکی و داری داجی هی گلین سیویل و داری جبر کو اریشین دولت ترک و چتین و دبن به کربنه به الکتریکن به آف دبنجی ل رغم وجی رهبری باکو روجات سوری دوردن حزب که وان کماسیه چی بونه وان اریشین کو چی بونه پیدوی انگل بینجی gelek spas hevalê nazim wek em zanin du şer heye niha şerek ji dinêgî li hemberî nixweşiyê dide û şerek jî li rojava heye rewşa rojava bi cem wana hîn girîng e du şera bi hev re dide li hêla şera nixweşiyê da tu kesî ku jiyana xwe wan dakir heyî di rojava kesek ku ji ber nixweşiyê da jiyana xwe wan dakir heyî ya jî çend nexweşê wan hene يعني حتى إنها كسي كبر كورونا كبر يعني فيروس كورونا كوجيانا خد دست بني له روجا كردستان ده تاني لا روجا كردستاني باكو روجات سوريا هرم من كارن من مشراقة ديرازور طبقة أمر همرما حتى هرم شافا يشكرن ناب لناب بكت وان ده دا بيجن هم جبر كورونا يكي يعني نكشتي نجيانا خد دست به الروشة بر جرام بوجني ما هري دافي الهرم الجزيري يك کانتون حسکی لچن حد نخواست کردبون همان دوی داری دا اکیبین تندرستی یک نخواشخانه حسکی کانتون حسکی کتن دوری او راکرین نخواشخانه همان الدان بن کنترل داوانه لی روشمان نگرام بو هم دکارم بیشن دو کسی کس بود علی مالبات اکبر هموجی منسوب مالبات اکبر فقط لی روشمان نگرام بو جی لوان درجه جبر کرونا کسی که جیان خود دست داوا نینه هیدیس او کنترل لبر تهدید کرونا تایبتی حسکی بگره حتی هرما کوبانی اف کنترل اف تدبیر لیتین گرتن اسماعیل gelek spas hêla şerê din da niha ti êriş û bombebaran li ser rojava bû li hêla Tirkiyê da ya jî li hêla dijminê din da yani va rojane em zanin Tirkiye êrişê ser dikir berî korona were yani va wexta dema nixweşiyê da tew êriş li hêla Tirkiyê da hat li ser rojava yani bu dو مسئله از باورم جهان کت ناو آلوزی و کریزی که مزن لبر ویروس کرونای تایبت و بالکش گرم اوی بین سر زمان دوی دمیدا مه در باسوی دا دو سه مه در باسوی دا و هر کس که تو تکوشنه که همبری وی کریزی کو چوا جهان سر بکره چوا گل وی در همبری وی دری خطری که نبینه کتبو وی مترسیه لفقط دولت ترک روزکی 1% دست ندا روزانه از کارم بیشتر هرما گریس پی بود حتی سری کانی دوان گنده دا اریشی روزوای کردستان دکر اریشین هرمینگ یک روزگار بود کرد ها جارجارنا اف چکینگ را منجارجارنا چته دهاتن راست اریشی گندین الگریدای ی حسکی ی قامشلو ی کوبانی کرد تایبت نه دیسا دهرما کوبانی دا آلیکارین دولت ترکیه ی چته وی هنه روزانه صفقات لشکری دوی داری تا کن چتین بناوی ارتش نشتمانی سوری بناو کن او هنه او تین دین وی داری اف چتاجی بخل تین ناسکرین ده همو جیان من ناسکه چتین القاعده نه چتین داعش نه یک کن جوان هاتن گوارتن ناو هاتن گوارتن دیسا اری شیخم سر هرم فرات هرم جزیرین بردوام که yani از کارم یکسر اوید کارم بیجم اول اسماعیل روزانه وان اری شیخ بردوام کرد دولت ترکیه روزانه آماده‌کاری‌ها پلانا کو روزین دام پیشیم از چه واریشی ویداری بکم چه واریشی کوبانی بکم چه واریشی حسکی قامشو بکن بینابر بردوام کرد وقت خورا فرصت اگدید gelek spas hevalê nazim hinek temaşevanê me berî vê heypeyvinê min ji hevalan jî pirsgirêk û ez viran nas dikim got hûn çi dixwazin pirskin hevalekî tişkî were pirskiriye gotiye dibêjin rewşa penaber temaşevan dibêjin rewşa penaberan çawa ye ê li ser sînor da rewşa wan çawa ye tu kes hat wek penaber li rojava ya jî kes ji rojava çû bû penaber li sînor Tirkiye ya jî li sînorê
derdore Rojava yani rewşa penabera çawa di havîda. Yani min pirsa tam fehm nekir ez bawer dikim hûn Yani basa penaber ez bawerim viya pirske yani teyî wexta êriş ser gundekî bû hinek gelê me jî ji wira direvin û ji bo canê xwe ew bikin muhafaza bikin yani wana jî direvin û darin yan tên nav Rojava yan darin sînora li wî halî da yani çawa eva duruma penabera. Belê niha vê derê zaten heremê da yani serî kanî û girîspî hêla devleta Türk de hat dagirkirinê piştî ev dagirkirina bi sed hezaran kes Kurd navê de Ereb hebûn Ermenî Sûriyan jî hebûn navan de bajar û malê xwe koçkirin çûn hen heremê dinê ev heremê jî dîsa bin kontrola rêveberiya Bakur Rojatê Sûriyê de bû li vê derê de bicih bûn tabii niha şert merci herî giran dane yani bajarê xwe derketin mala wan xirab bûn zarokê wan hatin kuştinê hê ev qetliyame hê ev koçverîkirina ser wan berdewam dike yani rojane yek wan dere de mane eqrebayê wan tên girtinê tên revandinê dîsa bajarên wan dere da demografiya wan tê guhartinê yani dînin vê derê navê wan yek Cumhuriyetên Tirkiye hebin wan dera dînin cî warên Kurdan niha bicih dikin yani ev li hemberî vê jî em bêjin 20 kilometre 30 kilometre di sîronê wê jî dîsa vê derê kampên yek malê wan derketine yek bajarê wan hatine dagirkirinê kamp ji bo wan hatiye çêkirinê ev niha vê derê penaberin yani çiqazî em bêjin dîsa ev welatê wan e dîsa çiqî em bêjin bajarna bajarek dijîn bajarê wan be jî dîsa mala wan wê derê ye axa wan wê derê bû dîsa zarokê wan wê derê bûn birayê wan wê bavê wan diya wan wê derê bûn ev hatin kuştiniyan jî hatin xirabkirinê de yani Rojava da li Bakur Rojatê Sûriyê da kampên vê derê hebin yek penaberan tenê rêveberiya Bakur Rojatê Sûriyê pêdeviyan bicîkine devra tu kes niha du alîkarî nake eger ku vê merex dikin vê dipirsin pirsa wan de kes niha du alîkariyek wisa nav lîv û tevgerek wisa da nîne jî tenê rêveberiya Bakur Rojatê Sûrî û sazî û dezgehê wê di vê derê de amadekariyê xwe dikin borî şert û mercê xwe çiqas jî giran be jî li van penaberan mêze dikin di ser vê de tenê ne jî girîspî û serê kaniyê ku bajarê me hatin dagirkirin be ji wan re kamp çêkiribin ev penaberin di rewşa Îdlibê jî niha mesela em dikarin bêjin Îdlibê şerekî germ heye giran heye di navbera çetên devleta Tirkiye û rejima Sûriyê de di wê derê jî gelên sivîl heve Îdlibî tên heremên azad yek Bakur Rojatê Sûriyê bi kontrola wan da tên wê derê niha Bakur Rojatê Sûriyê yani 100,000 zêdetirî kes niha kesî dinêre penaberan dinêre tenê ev ne Kurdin jî yani zêdetirî wê ez dikarim bêjim yani 100,000 kesî vê jî sedî heftê heştê wan jî gelên Erebin yani. İsmail ez bawerim deng çû Heval lazım dengê me çû niha dengê min tê ye carî erê dengê te tê min nizam hêla internetê da piskirêkê me çêbûn hevalê lazım vê gotina xwe bikedîne berî te qedan ez pirseka din berwixim meha cotmeyê de jî va kampa ku te got ji bo sîvîla çêbîye li wira ew hebû di meclîsa qomînê dişuxulî di meclîsa qomînê dişuxulî yani ew rewşa kampê di hêla wan de hîn alîkarî heye hîn qomîn li wira da dişuxule ne were belê belê me çawa dest axaftina xwe da pirsa beriya wê kir yani tenê ew kampa ew van penaberan yani Bakur Rojatê Sûriyê me got sazî û dezgehên wê ye sazî û dezgehê wê çi ne meclisê wê ne komînê wê ne komînê gelin yani yek
pêdeviyê wan pêk dîne, pêdeviyên penaberan pêk dîne, jiyanî bigire hetî çû dikarin bifikirin. Yani van ev beriya komîda da tê çareserkirin. Yani komîn divanda da yani çawa ku em bêjin kampekê bi 100,000 yani nüfusê wê hebe bifikirin, eger ku hatibe çêkirinê gorî wê jî wek tax tê sazîkirin, tê çêkirinê divan her taxîkê jî komîn alîkar dibin. Komînên gelin ev jî pêdeviyan yekser navê wan digirin, navkê bin jî, ku derê bin jî, çi lê lazim bijan, çend kes bin jî, gorî wî amedekarî wan dikin, alîkariyê wan dikin. Yani amedekariyê alîkariyê dikin. Ji ber wê jî komîn vira da devrê danin. Yani çiqas em bêjin nav şoreşa Rojava da bajara da gunda da cih girtibin komîn, komîn jî dîsa aynı sistema ku çawa bajara da gunda da rêva dibin, aynı sistem dîsa ji xwe kampa da jî berdewam dike, bi rêya komîn û meclîsan pêdeviyên gel tê bicîkirin İsmail. Gelek spas Nazım. Me li ser nûçeyan da bihîst ku li Efrînê sivîl hatin revandin, di carê da 10 Yezidî hatin revandin, di carê da me bihîst sê kesê me hatin revandin, li çeteyên ku Tirkiye li pişt wan de li wa derna tişê werê jî çê dikin. Yani li hêla yani naveroka Xosedê da Efrîn heye, ji bo Efrînê tip planek, programek heye, yani bernameyeka hikûmeta Rojava heyî û ya va sivîlê ku ti kes ji Efrînê dirreve û tênav we yani wek penaber di wa hêlalan da çi tiştem te heyî? Yani Efrîn bêguman her dilekî Kurdek da îdî biye birîneke mezin dagirkirina Efrînê di vî awayî da yani elbette ne tanî taybetmendiya xwe erdnigarî baş bû, li alî siyasî, alî rêxistinbûyîn da jî di nav şoreşa Rojava da cîkî cuda da bû, destpêk bû. Çünkü ev kanton hatin îlankirinê işte derek Kobanî Efrîn bû. Yani Efrîn her tim jî ev neh sal bû, yani ne hatû dagirkirinê her tim bin ambargoyê de bû, devdorê çemberkirî bû. Ji ber wê ki Efrîn her tim taybetmendiyek xwe cide hebû nav şoreşa Rojavayê Kurdistanê da. Lê mixabin 2018 da me got Tirkiye pêşî hinek çete yek bi navê El-Qaîdê bûn, wan bi kar danîn, El-Nusra bû, Daeş bû, feqet bi wan ser neket, planê xwe armancê xwe pêk nehat. Di vê derê de yekser bi xwe kete devrê û artêşa Xwesan, artêşa NATO ya duyemîn nişan ser Efrînê, di vê derê de Efrîn dagir kir. Şerekî pir mezin çêbû bifikirin di hetî niha da ne tenê şerê Sûriyê da, di şerên cîhanê em din yek guncav lê mêze dikin, kes nikarbû heftê du balafir ser Efrînê rakirin û Efrîn du meha wisa ev heftê du balafirên NATOyê li wê de Efrînê xistin. Gelê Efrînê qetil kirin, komkujîn mezin di vê derê de çêkirin. Efrîn bêguman tenê erîşên ser Efrînê, ser kantona Efrînê tenê di li wan du mehe da sînordar neman. İşte devleta Türk planekî mezin hebû. Tenê ku alî Kurda da plan û armancê hebin, ne alî ku parçekî Kurdistanê be, ancî Rojava be. Di vê derê em dikarin biginin Bakur jî ev planên devleta Tirkiye. Çünkü niha devleta Tirkiye hez dike Efrînê yani plana demografiyê têxe meriyetê di wê derê de hemû cihê warên wê, navê wê, Efrîn kê ye, ku derê ye, a kê ye, van hezke bigorîne têxe wekî bajarekî Tirkan. Wekî devletek yani wextî em bêjin çawa Bakurê Kurdistanê bajarê Kurdan asîmîle kiribin, pişaftinekî mezin ser çêkiribin, hemû tiştê guharandibin, xistibin ziman bigire, hetî jiyana wê ye civakî guhartibin. Xiste yani wekî bajarekî Tirkî niha Efrînê jî wisa dikin. Ev çeteyên Tirkî danîn vê derê de bijî dikin. Cîwarê Kurdan wêran dikin. Gundiyên wê derê hebin, xelkên wê derê hebin, gelên wê derê hebin, hez dikin wan bidin revandinê. Rojane kuştin çê dibe. Jin tên revandinê. Anên ku çawa Daişê jin direvandin, ku dibirin dikuştin, an jî difrotin, ez dikarim vê bêjim, peyvekî giran e, feqet em dikarin vê bikarbin, çünkü rastî ev e. Ev kiryar devleta Türk niha dike, çetên wê dike. Ez dikin Efrînê bê Kurd bikin. Êdî pişaftinekê wisa mezin bikin, alî Kurdetiyê de tiştekî nehêle. Bêguman yani di vê astê da hewlanên ne tenê Xesedê, hewlanên Bakur Rojatê Sûriyê di vê derê nav şoreşê de kîjan sazî an gel hebe, hez dike dîsa carek dine Efrînê vegirne
rizgarkirina Efrînê ew xeda bibîne, di dema xeda bibîne. Lê fakat hûn dizanin Efrîn ne tenê bi plan û hewldanên devleta Türk hat dagirkirinê. Efrîn wekî planekî navnetewî hêzên em dikarin Amerîka bêjin, koalîsyon bêjin, Rusya bêjin, hêzên rojavayî bêjin, van destek û onay dan devleta Tirkiyeyê. Destûr da ku devleta Tirkiye vê derî dagir bike Efrînê konkujiya pêk bîne. Ji ber wê ev niha ku kirînên devletê Tirk vê derê tê kirinê jin ku tên deravindên wextê ku cîwarên ezîdiyên vê derê tên valakirinê ezîdî tê revandinê ev hêla ne tenê planên devleta Tirkiye ev planê NATO'ye NATO bikardîne hêzên NATO'yê di vê derê devrê dane daha Tirkiye bi van piştgirî digire û kirînên xwe hên hovanetir dike hê li ser wan zêde dike ber vê hêzên Kasedê hêzên ku hûn zanin wê derê ji bo rizgarkirina Efrînê hereye hêzên rizgarkirina Efrînê ye ew wê derê niha di tekoşîn dike rojane çalakî dike li hemberî vankirînê devleta Tirk û çetên wê bêguman planê wan da jî heye ew jî hez dikin di Efrînê rizgar bikin hewldanên wan ji vî ava ye lê belê niha ku atmosfera ku Sûrî dijî şerê Sûrî navxweyî dijî em nizanin yê berbûkaya re sibê bekî şerekî hên mezin jî rû bide lê her tim em dikarin bêjin Efrîn niha di pêşeroja hêzên hereyê dane hêzên girêdayî wê dane rojek were ji bo rizgarkirina Efrînê ew roje jî yê ji bo hemû Kurdan jî bibe rojeke dîrokî İsmaîl. Gelek spas hevalê min û hêja pirsgirneka min li hêra siyasî de heye mabêna rojava bi em zanin bi Tirkiye re bi timî xerabe ye mabêna rojava dû vê nixweşiyê de bi Esad re bi hikûmeta Sûriyê re û başûrê re çawa ye tev alîkarî nav hevdida dikin li ser vê nixweşiyê tema em zanin berê yanê va tiştê siyasî de hezkirin pir tin ne hema di hêra nixweşiyê de yanî alîkariyek nav wan da heyî çi tişekî yanê tekoşînek wan nav wan da çê dibe çê nabe pişta evde digirin hêra nixweşiyê de alîkarî li ev dikin. Ez dikarim vê bêjim ev mesela koronayê dest pê nekir ku wextê li cîhanê de hemû giran dibû dev dorê sînorê Rojavayê Kurdistanê jî giran bû yani em bêjin sînorê Tirkiye sînorê başûrê Kurdistanê ya Iraqê dîsa ya hikûmeta Şamê heremên bin kontrola wan de rêveberiya Bakur Rojatê Sûriyê vê derê hinek pêşniyarî kir ku hikûmeta Şamê re hinek tişta hevpar bike lê hikûmeta Şamê erênî nêzî van tişta nebû erênî nêzî van pêşniyaran nebû hên ber ku tiştên ku Rojavayê Kurdistanê re tên derîn ku mesela bêjin li wê derê navbera Bakur Rojatê Sûrî û hikûmeta Şamê de tiştên ku tenduristî werin wê derî de astem kir hên ku kesên ku werin li Rojava ziyaret bikin rewşê mêzer bikin çawana Çinê çawa alêkarî bikin di van mijara de rê pêşiya wan girtin rolekî em dikarin bêjin astengder leyistin hêjî wê fikra xwe da venegeriyane çünkü hez dikirin mesela devdorê Rojavayê Kurdistan Bakur Rojatê Sûrî yani em bêjin nexweşiya korona zêde dibû Türkiye zêde dibû Iraqê zêde dibû dîsa çiqas hikûmeta Şamê veşirte got jî li Şamê li Helebê Laskê Tartusê em dikarin bêjin bi sedan kes li korona nexweşiya koronayê ketin hikûmeta Şamê jî şert mercê xwe tune bû ku jê re serî derî de xista pêşniyariyên Bakur Rojatê Sûriyê jî qebûl nekirin hez dikir bin navê sivîla da ev nexweşên ku nexweşiya koronayê ketibin bişîne heremên Bakur Rojatê Sûrî ew nexweşiyê nav vê derê de jî belav bike û mezin bike lê dîsa rêveberiya wê asayişa em dikarin bêjin hêzên asayişê hêzên ewlehiyê baldar bûn dîsa tedbîrên ku ji bo korona hatibûn girtinê deriyên ku sînorê navbera Tirkiye be navbera hikûmeta Şamê be navbera devleta Iraqê be jî tedbîr hatibûn girtinê neiştin kes here were an jî yê ku derva hez bikin werin vê heremê nediştin zêde kes were ew tedbîra yani ji wê derê de vê derê de hinekî rola xwe baş leyistin ji ber wê ku jî îro korona zêde metirsiyekî zêde ser gelên Bakur Rojatê Sûriyê çênekir İsmaîl. Gelek spas hevalê hêja pirskirneka min jî li ser ekolojiyê hema em zanin li wê derê û çandiniyê çê dikin heval û
ورجی بر بمب باران دانه وقتا یعنی مبهیست ترکیه ایرش لسر روجاوا کر و دوی دمه دا جی زویه چاندنیه گش تحریب بون او نها او یعنی چاوا او بمبردمان چاوا باندوری لسر خباتن اکولوژی چه دبه چاوا باندوری یعنی بگمان شر هر عالی دا جیان خراب که شر خرابونه یعنی برو شر بنا بکه شر خرابونه لی شر ترکیه هم بری کردا هم بری روجاوه کردستانی و هرمین کردا دمشینه هین هوانتره هم کارن تشکی یعنی ندیتیه بنا بکن چونکه کرینین دولت ترکیه یعنی کمکوژی کده که پلانین کده خد دوره ev yani şerekî mirov ku cîhanê da bifekire yani em bêjin gelo bi şerekî vî astê da ku derê an jî kîjan zemanî an naberê kîjan hêzan da çêbiye mirov nikare mînakekî wisa bibîne an jî rast were niha divira ne sale yani 2011 bigirin hetî 2020 da sîstemek hatiye çêkirin em çixazî bêjin nebêjî belê kêmasiyê vê derê jî heye xeterî vê derê jî hene رغم وان که ماسیان جی رغم وان یعنی خطران جی دوی داری سیستم که سیستم یه مدل تایبتی گلین روجات ناوینا گلین که سوری جیان دکن و را بیه سیستم اصلا اف دکاره اف سیستم دکاره قیران سوریه را قیران روجات ناوین را به چهارسیری که مزن لفقط هیزن داگرکر می ناخذن دست به که ترکیه چه خازی بیشن شر یعنی navbera da heyzan da hezek ciki windat ke yek kontrol bike nîne Türkiye'deki heve aynı zamanda yani wê derê da çi hebe di navê Kurdan da jiyana wan da dîroka wan bigire hetî civakbûna wan ekolojiya wan navê wan perwerdeyê wan sîstema wan hemû yani hemû paxîş dike hemû holê radike ev yani asta komkojî asta erîşkirineke cuda ye ji ber ku rojane bombebaran kirin tê alê balafiran بجاهی بجی هوایی بجی دولت ترکیه وان هری شیخم بردوام دکه بگمان مثلا و پایرج دید از باور مشوپان بجی زوین و دری همو حتی شوتاندن علی دولت ترکیه جبر بمب باران بو جبر دیسا وک چتین و دری وک سوکات بکردن زانیم و دری گنه مجهز زده به سیستم و دری کمپاراتیف و آبوری سیستم که باش آوا کرنه هم گل را کاری که هفار دکن دما وقت چاندنیتی دوی دری دا اردنگاریه که زنگینه تایبته دوی دری دا زوی و وقت گنم جهده باشته ده دولت ترک وقت evdid jî nedişt gel maslahatê xwe kom bike erîşê xwe berdewam kir bombebaran kir divê derê erdingariya vê derê kuşt her çixaz bombebaran zê de dibe erdingariya taybetiya Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojavayê Sûriyê tê kuştinê yani em dikarin bêjin mineralên axê tên kuştinê li ber bê bombebaran kirinê dîsa çandiniya ku hatiye kirinê gel nikare bike dîsa ya ku rêveberiyê kiribe wê jî nikare min çunkî her tin bin erîşê de ne sînoriyeke navbera hev da yani bi çav mirov hev dikare bibîne hem sînorê Tirkiye hem jî sînorê Rojavayê Kurdistanê wekû sane sînorek wî sane yani deşteke û di nav deştê de herkes dibîne ji ber wî ki ev erîşan rê ber ekolojiya kuştina ekolojiya Rojavayê Kurdistanê dike niha jî em dikarin bêjin vê astê da xeteriyeke pir giran ser civakê dike ser ekolojiya wê dike ser jiyana wê dike gelek spas hevalê nazim ez di pirsa jî ji temaşawanên me hatin ez ji wana pirskim em gisan heyvasora Kurdistan alîkariyê hêda tenduristiyê da ku çi destê wan tê ji rojava ra dike wek me bihîst nûçeyan da di sazûmanê li Awropa jî dibêje yani alîkarî li Sûriyê kirin yani ez dixwazim pirskim tu alîkarî li rojava heye ji Awropa da sazûman ti alîkarî li rojava çê dikin yani şixulin heye li ser him li herema rojava him li dervayê rojava ti alîkariya gişte we yani devî dostên Kurdan dostên vê sistema Rojavayê Kurdistanê vê daviyê de ez dikarim bêjim hetî niha kesî alîkariyê ku em bêjin ne tenduristî ne alêdin da nekir hetî niha dîsa heyvasora Kurdistanê divê alî de karê xwe dimeşîne karê dike dostê wê devrane bêguman jî hezkiriyê vê sistemê jî zêde ne ji bo vê kar dikin ew karekî cuda ew karekî taybet vê helwestiyê de rêzdarî heye
ancak le vakti onu bejin sazı dezgahı navnetevî hezin navnetevî greda wan hatina kesi devi asti da alikariye ki nekire heri davi zaten netev nekvî daxweni kes bawer kim devi asti da davu gotubu em alikari Rojavayê Kurdistan an jî heremên Bakur rojatê Kurdistan Sûriyê dikin. Lê fakat tiştekî wisa ne rast e, tiştekî wisa holê da nîne, pratika wî nîne, çikî em vê derê ne, em rojane vê derê ne, agahî jî dikirin. Herî davî jî agahî zaten rêveberiya Bakur rojatê Sûriyê girt, hetî niha tu sazî û dezgehên navnetewî alîkarîk nedane jî û plana wan jî ez bawer dikim di rojê nêz da nîne İsmaîl. Gelek spas temaşavanê ji hûn jî kanin pirsê xwe pirs kin elvira dinêrim li ser peyaman da hûn kanin peyama ji min re bişînin. Temaşavanekî me jî pirs kir wek tu zanî jin war li wê derê li gundekî de xebatê xwe dikir û jin war jî hebû me wê rojê jî li lûçeyan da bihîst ku jin war ew biye yani ew ji ciyê xwe hatiye derxistin. Çikî werê heyî yani cin war hîn dişuxul li wa derna. Belê dema ku ev êrişên herî daviyê ku devleta Tirkiye bûn nehê cotmenê 2019 da nûçeyên wisa yên taybet derxistin olê. İşte gundê jin var, gund işte cî xwe berdan çûn êdî ew gunda nîne, gundekî wisa nîne. Ev nûçe derketin. Ew tê bîra min baş min dişopan. Dema ku em girêspî û dihat bîra min min jî dişopan. Henekî sazî dezgehên yê navnetewî jî yani yê ragandinê jî Misal malperê wan jî dîtin, wan jî digotin. Lê dişek wisa rastiyê nîne, gundê ji wan hûn dizanin girêdayê bajarê Dirbêsiyê nêzî wê de rojdatê bajarê Dirbêsiyê dibîne, ew gunda hê ciyê xwe hê dîsa karê xwe dike. Ev jî şerekî aslında taybet e, serekî psikolojik e. Yani hêla devleta Tirkiye aslında ev nûçe hatibû parvekirinê. Yekem jî ez bawerim yani Kurdistan 24 ev nûçe bela kiribû. Baş tê bîra min. Belê bîra min jî Kurdistan 24 bû wek hat bîra min. Belê wan ev nûçe derxistibû lê rastiya vê nûçe nîne. Ew gunda hê jî dîsa karê xwe dike, dîsa wê derê da jin wê derê jiyan dikin, wê derê niha 15-20 kes jin hene, wê derê jiyana xwe dikin. Heta ez dikarim bêjim wê derê jî ew jinên wê derê sistema xwe ava kirine, wê derê niha wê derê zilama re jî alîkarî dikin ku jiyanek ku çawa were ava kirinê, guhartinek çawa were ava kirinê, guhartinek îdeolojîk û sistematik e. Ji ber wekî ev jî ev nûçe hatiye derxistinê jî nûçeyekî taybet û sistematik e. Ji ber ku Rojava yani peşengê vê sistemê peşengê şoreşa Rojavayê Kurdistanê peşeng jinin yani. Ev yani şervanên jinin, siyasetmenderên jinin, an jî çêkerên jinin. Ji ber wekî ev jî nûçeyekî taybet bû. Hat weşandinê lê rastiya wê tune nîm bû jî. Heta em dikarin demên pêşî henekî vêne û vîdeoya wê ji were bişînin ku hûn parvekin temaşevanên xwe re. Gund hê dîsa demsala baharê hatiye jî gundekî niha dîsa karê xwe dike hin henekî jinên dîsa ku ez bawerim endamê wan ji zêde bûne hatin wê derî karê xwe dikin hevalê İsmaîl. Gelek spas heval wele tu ji me re bişînî em ê jî parve bikin ji temaşevanên xwe û hêjara. Pirskirina min û dawiyê ji ser me ye. Wekî gelê me li diaspora ez kanim ser navê Kurdên Kaliforniya baqifim yani hûn çi ji me dixwazin yani em çawa alîkariyekê li we kanin bikin em gelên diaspora alîkariya çawa kanin ji Rojava re bikin ji vî hawî da yani ti eweka te heye pêşnêrîneka te heye em çawa tikanî rêkê bermekî ya jî dengê te ji gelê me û li diaspora re çi ye tu çi dixwazî bêjî? Yani ez dikarim bibêjim Rojavayê Kurdistanê yani şerê ku hemberî wê tê kirinê, êrişên ku ser wê tê kirinê hê davî nebiye. Êrişkarê herî mezin jî devleta Tirkiye her kes ji vê de aslında heft salî bigire hetê heft salî ev rastiya hê berçavê me rastiyekî tûn de berçavê me ew êrişî ez bawer dikim devleta Tirkiye planê xwe venegeriye. Ji ber ku ew jî nava xwe da xeyranekî aloziyekî pir mezin dane xelasbûna xwe jî tunebûna Kurdan da dibîne. Niha Kurd divê derê Rojavayê Kurdistanê de jî hebûn û tunebûna xwe jiyana xwe servî esasî çêkirine. Şoreş servî esasî dişe aslında. Niha em dikarin wisa binav bikin.
بگمان یه روزن پیشی مداجی از اوسا دبینیم نرینا موسانه دولت ترک هن دولت یعنی هزین که فاشیست هزین که حز نکنه هف سیستما پیش را بچه حز نکنه هف سیستما ببه مدل جو گل را جو دفدور وان را جو سینور وان را یه هولدان حز کرنا یه هلوشاندن یه چه بن اریشن چه بن هم عالی لشکری دا هم عالی سیاسی دا گر مرو و هر تن دبالا خدا بینه بالا خود و بیر نکه جبر و که مرو دکاره اف کنها دوره روجاوای کردستانی دنها همو دا شورش که همو جهانی دا برچوانه تیدیتنی بویه مدل هر کس روی بازی وی دگرتی مروواتی دبینه یا هرمه که روجات ناوین دا شورش که وسا شورش که جن پیشکتی کن جهان رابطه مدل هر کس به دیگه هر کس هست که خود بگینه وی داری دیدا جیان بگه آن جتشک بده سر بگمان اگر که دوان مثلا دا اریشه کچی بود بالدار ببین که اریشانا عالی کی باتن عالین هزین روجاوایی چخاز ناوی دانن چخاز وی دارید کارن آستگدار بکن دنگی خو بلند بکن او خدار جبر روجاوای کردستان را باکو روجات سوریه گل وی باش بوده نه شرکه مرو وی شری تنی هندر دانی کاره بشکنه گرما در زخت و دختک و هبه کوجی اف اریشا ور سکناندنی اف پلان ورن والا ورن درخستنی جبر کو هر تیم گرام بالدار به دوان اریشن تایبتی دولت ترک با پشت جی هزین کو حزنا کم داری پیش راب که هزین وقتی مهجج بناف کر یک روجاوا یعنی دولت روجاوا دوی داری دا گرما بالدار به هر تیم سر روجاوا دا یعنی اگر کاریش یک چیبون چه کوی داری درکت گور وینو چه مرف هل گور چه نزب گل را که سرپیا نه چه میجا گفت اگر اوریش ور سکتاندنی تنی هندر دا هزار تیرانه که گرما دا چهار پارچه کردستان دا سری دا گلین کردستانی دیسا درا گلین می دیاسپورا جد کارن به رول ریستیبلیزن دکارن تشک ری کی وسا پیشای وکن کی ما اب تشتا دما اریشا سری کانی و گریسپی دا دید چاوا باندورا که خوی مزن سر جیانی هیه گلک سپاس حوال من که ویا بقا دینه و حوال منوته تف حرد جیناس کن حوال خوات برسکنه که خواه گوتیه حوال لازم مرحباش ترا و سرکفتنا و دخوازم پرسامن اوه کو وک روشنامه رکی نیخاندن تل سر پاشروژا شر روژا و چاواد به ev meseleki derece kure ama az pek çen kelime bina bıkın tabii evvel İsmail evvel xabatçı eğer az nazım evvel xabatçı bişkinim bele naha Suriye'de pişti ki şari nehi cotmen 2019 bu Suriye'de hani Helsinki nüçe bu bunu zanın erişin ku devleta Türkiye çi bu ne erişin tane ku devleta Türk bir yer eksandı be heremeki vak seri kani ugrespi درجاوی 120 کیلومتر و کوریایی وجه 30 کیلومتر به داگر بکه و چتین وقتی واشتن ناسکنه بینه کوان درا جی بکه مشروعیت اکوان بده یعنی قازانش کردن وان وی داری همبری جهان بکار بینه نه تنها دولت ترکی ev بگمان دستورا دستپکی ام کارن بیشن هزا یا امریکا هزین کوalisyoni یک گریدای هزین روسیا یا حکومت شامی یا تهرانی اریکرین آوان به دولت ترکیه دستکرین آوان دولت ترکیه دست بکر اریشه کساکر پشتیوی اریشه هند گوهرتن آتشه کرنه اون زنن امریکای سر سینور روجاوای کردستان و ترکیه هزی خون کشاندن حتی هرما قاموش رو بگرن حسکی و حتی دیرازوری دیسا روسیا کت وقتی دی بناف کرنه روجات تفراتی کت هنه هرما منبچ تابخارا و کوبانی کتمان هرما herkes planı ki خواه سر دوی هرمه چوا yani وی داری دا مصلحت خو بکار بینیم چوا پولیتیکای خو سر بخند herkes جدا جدا پولیتیکای وان هنه پلان وان هنه باور دکم یه روز پیشین داشی هم زمانی که سیاسی دیپلماسی هم زمانی که لشکری یه ور زمان یه زلال به اب نه هنه که شلوه بله از کارم بیشتر دوی اصلا سر سوریه امریکا و روسیه بکی هنه که درده هف کربنجی و هف کرن سر اصلا باکو روجات سوریه چیه بشه روجاوای کردستانی وی چی به
ev ne zelale tane zelal bune ke jî ev jî mesela İdlib'e dene İdlib'e haneka mesela hanek hev kirine dîsa hêzên İranê ku yê ku Sûriyê de yê ku di van deveran de derxistina hêzên İranê li Sûriyê ser vê mijaribekî Amerîka û Rûsya hev kiribin lê ev gorî çi be ev neha ev detay nayên zanîn hê em jî nizanin çawa çima li hev kirine gorî çawa yani berjevendiyê xwe hem Amerîkayê hem Rûsyê paşta gava wîtine xeterî ser Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojatê Sûriyê çi be ev hê nediyarin lê Tirkiye dikare dîsa vê derê de xwe re wekî firsendek bibîne yani pozisyona xwe ciyê xwe niha ku cî girtiye heremê girtine dagirkeriya xwe fireh bike di aliyê şehbayê de dest bi êrişên dagirkeriyê bike dîsa herema Firatê yê Kobanî dîsa hez bike dagir bike niha dikarin ez dikarim me vê rasta rast bêjim herema Kobanî yekser niha dibin xeteriyê de ne çikî devdorê wê hem çetên devleta Tirkiye hem hêzên Tirkiye yek jî devleta Tirkiye amedekariyê xwe ji vê derê dike hez dike van dere jî dagir bike ev plan çiqas ser bike çiqas yê pêşva biçe dîsa di rexmê wan yani gorî yani planên leşkerî pêşeroja çareseriya Sûriyê jî mesela meselên Cenevre ya Soçî wan dere hene di van dere jî hinekî hevdîtin hene navberê hêzên navnetewî yê heremî de ev hevdîtina jî hê berdewam dikin encameka wê hê nîne yê hetî aslekî jî berdewam bike lê hêdî ez dikarim bêjim hinek hez dikin di Sûriyê de pêşerojeke siyasî çareserkirin were ama li gorî xwe yanî ne li gorî niha Rojavayê Kurdistanê ku sîstemek çêbûye ev şoreşê qebûl bikin bandora cîhanê kiriye vê bandorê qebûl bikin li gorî berjewendiyê xwe çixazî kêm bikin ve qeder xasteka wan wisa ne hez dikin bînin wê astê lê hemû van êrîşan hemû ew dîsa amedekariyên Bakur Rojatê Sûriyê hêzên Qesedê hene dîsa şoreşa gelane ne terê Kurd vira hene niha gelên Ereb eşîrê wan jî yê Ermenî hene Asûrî hene Suryanî hene ev di nav sîstemê de ne di vê sîstemê de rêva dibin yani keç û xortê wan di vê derê de şer dikin vê sîstemek ava kirine tabii amedekariyê wan jî yani ev jî siyaseteke xwe polîtikayeke xwe wan jî heye ev ji gorî wan êrişên siyasî leşkerî amedekariya xwe dikin lê ez dibêjim yani rojên pêşiya me de yê wisa lîv û tevgerek çêbe hem di milê siyasî de hem di milê leşkerî de vira da meselekî girîng heye giron mere peyvek wê jî yani peyvek wê jî bêje nav Kurdan da xebatên yekrêzî yani ev xebatên girîng niha hinek kese û pêya de hinekî hevdîtin çêdibin hevdîtinên erênî ne em dikarin bêjin wek fikrî tiştekî navbera wan de çêbiye lê gerema derbasî merheleba duyamîn be alê siyasî de rêveberî çawa be hêza ewlehiyê çawa cî bigire çawa biparêze wek rêveberîn çawa be di van mesele de yê li hevkirinek çêbe ji bo Kurdan jî yê ve pêşerojeke ez dibêjim yê hîn zelavtir be hîn jî berjewendiyên ji bo netewê Kurda yê qewimtir be heval İsmail û heval Xebat gelek spas hevalê min û hêja ez kê virda biqedînim paşe axaftineka te û dawiyê heye peyameka te ji me re heye ez zor spas dibêjim dest xweş ji we jî temaşevanên we re jî ez dibêjim şev baş gelek spas temaşevanên hêja îro rojnevavan Nazim Daştan bi me rabû ez gelek spas dikim ji hevalê xwe û Nazim re li ser navê navenda Civaka Kurdên Kalîforniya û ez pir kêfxweş bûm ku me te mîvan kir hevalê Nazim û gelek spas ji we re temaşevanên hêja ji bo tenduristiya xwe em dibêjin li mala xwe bimînin perî dernekevin derva li zariyê xwe li malbata xwe li xwe mixaytebin û wek min serî heypeyvinê de got hûn zanin li Amerîka census heye yani hijmar heye yani mehek şûnva wê biqede berî wiya hûn jî wekî ku pirs dike dibe etnîsîte li wira Kurd binivîsinin wek îngilîzî dibêjin Kurdish binivîsinin ku bira navê Kurda jî li Amerîka hîn
gör hin şen û hin zelal derkeve. Gelek spas hevalê nazim. Xatirê te. Ez paslarım şebaş wera. Şev baş xatirê Eşi te. jiwe gel ve roje biborîne. Gelme roja Gelme şeve hevala ra silav. Lavre ser şebab ser sera. Xatirê te sağ ol.